Қырым ярым адамызға ажайып женнет деп айталар. Бүгін біз сізлернен берабер бөйле женнет бір ерге yol алдық. Бұл Сарыбаш койудыр. Келіңіз бұл койның тарихынен ве кой сакинлерінен таныш олайық. Сарыбаш мерақлы тарихы олған күчік бір койдыр. Кой Жүрчі районында ерлеше. Ол вақытлары оның живарында 5-7 Қырым татар қорантасы яшаған еді. Белкі де тамам Қырым татарлармында сары сачлы немселер яшағаны себебінден койның адыны Сарыбаш деп адландырғандырлар. Весиқаларында койның бірінші анылмасы 1784 сенесі Қырымның камераль тасверленмесінде раст келе. Она көре Сарыбаш кою Қырым ханлығы девірінде Орқапы қайманағылына кірген екен. Амма 1948-1991 сенелері койның ады Танина олған. Переехал в 1988 году с родителями, с братьями в село. Но как раз началось массовое переселение крымских татар на историческую родину. И мы вместе, много откуда приехали, с Узбекистана, с Азербайджана, мы с Донецка приехали. И здесь я вырос. В 1989 году село переименовали, было село Танина, переименовали в село Сарыбаш. А в 1988 году организовался совхоз аграрный, возглавил его Ахтем Музафарович. Оз халқының шанлы оғлы Ахтем Музафарович 1941 сенесі Алушта районындаки Дульберден-Дульбер Ускут шымды приветная койынды дүнияға келді. Ахтембей 1944 сенесі майыс 18-інде Баба деде топрағындан сұргун етілді. Еллар кечтікче оғлан мали мектепке тасил ала. Сон есе 1986 сенесі халқымызның тарихи ана ватанына қайтмасы үшін бұтын білгісіні, ғайретіні сарф етмек, туған юртқа қавышмасыны оз иссесіні қошмақ тырышты. 1988 сенесінің февраль айында Жүрчі районындаки Сарыбаш кою янында аграрный совхозны тешкіл етмек кібі теклев чыға. Жүрчі районының мемориеті шу совхозға елбашчылық яқмақны тәжірибелі агроном ұзыны ялыныз яқшы тарафтан көрсеткен типпаға теклев ете. Шу күнден башлап Ахтембей аграрный эмді Сарыбаш койынды ішлемеге башлай. Сарыбаш койынды бірінші evlerini құрып, балалар бақчасыны açып, себзе мейваларны отыртмаға башлай. Бойле етіп, Сарыбаш кою яныдан пейда ола. 88 жылы Украинадан Қырымға көчіп келген еді. 88 жылда яны совхоз açılған еді. Rahmetli Ахтем Музафарович директор олып, яны совхоз açılған еді. Біз онда іше кіріп, бірінші келгенде бұл койын іші чөпліклер, токылып, ифақ евчіклер, çok көрініш жоқ еді. Біз онда біріншіден құрмаздан башлап, койын ішіні темізлеп, ondan soң temizlep çalışmaya başladık. Başlandı evler kurulmaya. Biz taşlar getirip çaresi olğanı kadar men özüm şoför olup kirgen edim. Birinci günlerden şoför olup çalışkan edim stroykada. Son bir yıl stroykada çalışkan son ötmek meselesi bizim koyda adam pek çok geldi. Başladılar kemiyek. Yani bir ötmek taşıyan хлебовоз maşinası bergen ederme. Men rayondan ötmek taşıp magazinde
Cemaatimiz pek çok edi. Olara ötmek taşıp işte sonki yılları çalışıp nimetken edim. Halkımız pek çok kelip başlandı, evler kurulmaya, cemaat iş çalışmaya başladı. O vakitler kanal suyu var idi, bütün nemeler suvarla idi. Birinchiden Sarıbaş koyunda tek Kırım Tatarlar yaşagan edi. Ama 19. asırның ortasında yerli sakinler Türkiye'ye icret etken ediler. Kırım Tatarlar Türkiye'ye icret etken son Osmanlı devletinde Kırım Tatar diasporaları şekillenmeye başlagan edi. O vakitte Kırımlılar Osmanlı Devleti'nin ilim ve sanatına büyük hisse koşkan ediler. Sarıbaş koyunun çoğusu sakinleri o vakit ilim ve sanatla uğraşkan. Ama köylüler endi öz koyuna kayıtı başlagan vakitte milletimizin başına kara günler geliyor. Bütün sakinlerini evlerinden çıkarıp koyda olgan kuruluşlarını bozdular. O vakit Sarıbaş koyunda bala bakçası, Kırım Tatar mektebi ve olgan tükenlerini yok ettiler. Мы переехали в Крым, в это село, в 1989 году по переселению. Наши мужья уехали раньше, а мы в 89-м переехали. Конечно, село было не такое, как вот сейчас. Все идет к лучшему. Столько лесонасаждений. Школа вот национальная. Раньше у нас в школу ездили за 12 километров. А потом начальная школа, потом средняя школа. Вот. Детсад, правда, был на 4 группы. Нас очень много было. 4 группы, все по 25 детей наполняемость была. А потом все стали переезжать, каждый кто в родное село на ИБК, кто в город, кто это. И вот мы все сплочены теперь тут. Украшаем, приумножаем свое село. Ана тілім, менің тілім, менің чоқрағым, менің гүлім, менің илім, менің байрағым. Менің далым, менің сырым, ана тілім, менің геджем, менің бағым, ана тілім. Koyunun orta sokağında eski Kırım Tatar mektebi yerleşip, evvelleri bu mektepte talebelerinin sayısı çok edi. Onlar koy yaşayışında ve bayramlarda faal iştirak etkenler. Mektep 300 talebe için kurulgan, ama bugün derslerge tek 90 talebe katnay. Mektep müdiri çok yıllar devamında çalışıp, o'zi de onu bitirgen edi. Ama şimdi müdirlik yapıp, mektepni daha yüksek seviyege ko'tarmege tirasha. Наши детки ездили в соседнее село, село Алексеевка называется, и вот отсюда возили детей на 5-6 автобусах. Тогда у нас население первые крымские татары, переехали в Крым. И решили в 1991 году открыть начальную школу. Но
Так таково типовой школы у нас не было, поэтому строилось общежитие, где потом реконструировали, сделали начальную школу. В этой начальной школе у нас обучались 300 учеников в 2 смены. И среди этих учеников есть наши сейчас учителя, которые работают в школе, которые стали учителями нашей школы. Сарыбаш койының сакинлері вақыт оз тіл байлығымен ғұрурланалар. Evде, қорантада, Қырым татар тілінде лаф етмеге тырышалар. Ен бұйық ярдымны есе мектеп ұжалары бере. Çalışmağa yaş student olarak geldim. Birinci sınıflarım, ikinci, 4. sınıflar edi paralel şeklinde. Başladım 4 saatka çalışmağa. Ama bilirsin benim öyle bir hocam var idi, nastavnik hocam, Halide Rifatovna. Pek büyük ise koştu, sevgi verdi, bu tille uğraşmak için. Ve onun başlığında ben böyle etip, demek çok yıllar devamında öz bilgilerimi de artırdım. Ve öz bilgilerimi bağlarla paylaşmağa isteyim. Bugün 90 talebe mektebimizde okuy. Men 5. sınıftan başlap 11. sınıfka kadar derslerini al baram, ana tili derslerini al baram. Bilesem, öyle bir talebelerimiz var, bülbül dayın laf etken talebeler. Böyle talebeler kartana karbabalarının yaşaylar. Böyle talebeler öz ailesinde anadan, babadan öz tilini eşiteler. Bilesem, yifaklıktan eşiteler ve serbest laf eteler. Derste de onlar benim birinci tayançlarım ola. Benim talebelerim, benim kanatlarım. Çünkü biz onlarla beraber derslerden son dış derslerde çalışamız, başlayan işlerimizi devam edemiz. Pek çok konkurslarda iştirak edemiz, galibi kazanamız. Böyle bilesem, benim isteğim var. Yaş korantalar, ana babalar, öz evlatlarının evde ana tilinde laf etseler, bizge de yengil olacak. Сарыбаш койының мектебі milli Қырым татар adetlerini кутып келмекте. Talebелер Қырым татар тілінде ширлерні öğrenip, çeşit yarışlarda iştirak edeler. Ana tilim, kanat tilim деген satırlarını İsa Abdurrahman öz şiirinde nafile yazmagan. Bugün bu şiirni bizge Sarıbaş mektebinin talebesi okudu. Ana tilim, kanat tilim, yaxşı bilem, sennen kulem, sennen uçam. Artık bilgim, sana sevgim ve hürmetim, sözlerinden yollar açam. Çoğrak suvun tınıklığın, güneş nurun ışıklığın görem sende. Göz gözsün sen, göz dikemmen, görünem şen. Sevinç, gurur arta mende, yolumdaki içde sönmez. Çıraksın sen, bayraksın sen. Em üstünde, em tübünde, terkibinde, altını çok, baydaksın sen. Bugünkü күнге көйде диққатқа лайық бір ер бар. Bu yerde eski Қырым татар кuyunun viranesi тұра. Да женктен evvel Sarıbaş köyünde bir balaban kuyu kurgan ediler. Böyle kuyular Қырым татар azbarında yerleşip, köylerinin ortasında da olgan. Köy sakinlerini su yetsin dep, kuyularını terin etip kaza ediler. Bazı kuyularının terenligi 100 metrden çok olgan. Son ise su gerek olgan vakitta at yardımının topege çıkara ediler. Atны горизонталь turgan çarkağa bağlay ediler. At kuyu etrafında yürüp şu çarkını aylandırmağa başlay edi.
Чарқыда екі асылған қопқа олған. Ве ат әрекет япқан вақытта бір қопқа суны көтере еді. Екіншісі есе бош сою суға түше еді. Ondan da gayrı көйде Қырым татарларда бір ерні сақлап, келечек несілге қалдырмақ тырышалар. Бұл Сарыбаш жәмесідір. Күн намазларыны қылмақ үшін яш оғланлар бұл жәмеге келелер. Сарыбаш жәмесі 2001 сенесі құрылған еді. Жами құрылacağını eşitken көй сакинлері пек қуанған еділер. Чүнки қиынлықлардан өткен инсанлар Аллах evinde бір дуа етмеге арзу етейділер. Жами құрылған вақытта көй сакины қолындан келген ярдымыны беріп, тез вақытта бітірмесіні істей еді. Бірінші намаз қылынған вақытта жами енді құрылған еді. Ама минарелері да олмаған. Көйлілер айтқаны кібі 2017 сенесі көй сакины Усейн Умеров өз парасына жаминын минарелеріні құрған. Көйлілер ona пек минетдарлар. 88 жылда Қырымға көчіп келіп, шөкеде ерлештік. Прописка олып, çalışmaya başladık. Стройкада çalıştık. Çabanlık çalıştık. Son 89 yılda cami kurulması mesele lafı çıktı. PMK'mız var edi, PMK arkalı cami kuruldu. 92 yılga bitip işe düştü. O vakti işe düşkende bu şimdi görünüşü yok edi. 14. yılda bitmegen işler çok edi. 14. yılda bizler son özümüz cemaatin nesimen, yardımымен ne kurduk, abdesthanelerin nesini kurduk. Onun arasında navesler başladık. Son 17. yılda dinamik satıp alıp nettik. 18. yılda bir dinan kardeşimiz var edi, rahmetli olup gitti. Enver Hüseyin degen. O özün küçünen degen gibi din kardeşlerin yardımıyla bu remont etip çıktı. O evvelgisi çisti bir sılangan nede duraydı. Son 2 yıl, 3 yılda bir patologunda sılamak gerek bolaydı. Din kardeşimiz şu şeyin yapıp, asvişinlerini doğrulap, akraska etip, pollarını tüplit etip verdi. Köçüp kelgenimizde o koyumuz olgan endi açık bir polya etti. Kelip düşkemizde polya, действительно polya, koylar, hayvanlar veriyordu. Bir hafta 10 günge barmay injinerler neler kelip, prorablar degen tayin обстрел etip durun. Nelerin, kazıkların kasıp çıktılar. Şunu iş küçüğüyüp gitti. Öyle bir nelikmen kuruluş keteydi. Қырым татарлар күтлеви шекілде ана ватанына қайтып башлаған сон, көйге ескі Сарыбаш адыны қайтардылар. Тамам о вақыттан көй яныдан гүллеп яшамаға башлай. Көй сакинлері яваш-яваш evler құрып, яшаған ерлеріні абанлаштырмаға башлайлар. О вақыт яш қыз оларақ қараманымыз балаларыны тұшынып, өз қолындан келгенini yapып, бала бақчасыны құрмаға башлады. Меня приняли методистом. У меня высшее дошкольное образование. По специальности преподаватель педагогики и психологии в педучилищах. И методист-воспитатель детского сада. И еще среднее медицинское образование. Вот. 2 года я не работала, а потом предоставила возможности, я стала работать. И вот с тех пор общий стаж у меня работы 52 года.
Сарыбаш коюнун бала бакчасы ниже балачыкларны тербиелеп, күн-күнден инкишаф эте. Бала бакчасынын биринчи мудири өз буюк эссесini кошуп, бу зинатка кызыны да огретти. О бутун бала бакчасынын одаларыны өзү доната эди. Эвинден алып келген оюнчаклар бескемечиклернин бала бакчасыны яраштырган. Бугун эсе бу бала бакчасынын онун кызы ограша. Бозулган эски бинаны аякка көтерип, өз ишине севги или янаша. Когда все это распало, потом поднимать, я работала до 12, потому что возможности не было кормить это, вот, и детей. Постепенно добились. Вот. Детей много, молодые у нас. Нам помогли очень. Спасибо тем, кто нам помог, поддержал. И мы отремонтировали часть здания. И вот одна группа была, но она тоже разновозрастная. Вот. Я уже работала. Я была и воспитатель, и заведующая. 1944 senesi sürgünlükten son nice Kırım Tatar köylері yok ola. Yarımada'da Kırım Tatarlar kalmadı. Onun tarihi toponimikasını da değiştirmeye başladılar. Nice şehir ve köyler öz Kırım Tatar adlarını joyup başka adlandırıldı. Ama Sarıbaş koyu tarihi adını gayip etip kenedi ona sahip çıktı. Biz bu yernin tamır halkı, öz tarihimizni öğrenip saklasak, tek o vakit milletimiz, tilimizni, urf-adetlerimizni ve en esası tarihimizni unutmayıp akılında tutacak. Уже попереезжали люди от нас. Кто остался, уже коренные жители, где здесь. Я здесь вырос тоже, в этом селе. И решили мы вот все вместе восстановить село. У нас уже детские площадки делаются, спортзал, мини-стадиончик. Реконструировали детский сад у нас. И так село живет хорошо. Bugun tarix izleri programmasi ajoyib Sarıbaş koyu haqında tarif etdi. Eğer de siz öz koyunuzun tarixini paylaşmağa isteseniz, bizge müracaat etip telefon aça bilesiniz.